bombeo hidráulico. Hai tres opcións. A, para producir enerxía eléctrica. B, para almacenar enerxía. C, para ambas cousas. Bombeo hidráulico. Eu creo que... A. Sí, eu creo que A. Sí. Para producir enerxía eléctrica. Sí. Incorrecto. Pois a C, por exemplo. Pola C. Para ambas cousas. Sí. Correcto. Bombeo. Pois pode que para ambas cousas. Sí? Para ambas cousas. Vale, sí. Correcto. Para ambas cousas. Correcto. Gracias. Ambas cousas. Correcto.